Serokê Nûneratiya ENKSê Kurd li Sûriyê bi erk hate Spartin. Îro Nûrî Brîmo endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya weke Serokê Nû yên Nûneratiya ENKSê Kurd li Herêma Kurdistanê bi erk hate Spartin. Piştî bi dawîbûna dema yasayî ya Cid'an Elî Serokê berê yên Nûneratiya ENKSê. Îro di civata me û normal da em wek seroketî dewrî ya Encumena Niştimaniya Kurdî radestî partiya me bû wek şexs radestî me bû. Eva jî sîstemek ba me her 6 meha em guhertin û tedawul ji mesuliyata ra çêdibe. Bi rastî min spasiya hevala gişka dikim nûnerê ehzaba bi şêweyekî selis, bi şêweyekî dîmokratî, bi ruhekî hevaltî, bi ruhekî riyadî تداولي مسؤولياتها بو واز سباسيا قشكا دكم وام بيروزباهيا فاروحي دنا جم هوالا قشكا دكن وام هيفي دكن كو افرح ببي باشاروجي دا لحر دركيد انجمنا نشتمانيا كردي دا ببي وبلا تنافس لسر مسؤولياتها هبي بلا صراع نبي بلا ناكوكي نبن وام هيفي دكن بفاروحي ام اركيل سر استخا واجبات سر استخا ام كانبن بالتمامي خدمت دوزا كردي بكن دبن روناهيا هلويستا انجمران اجتماعية كردي هروي بردوام بن ما بريارن كيفن هنا نتشتكي نويا برياري ما هنا ام هارن كامبا كوم جفينا بكن ام هر تشتك وري خواستن جبو پنابري خوا بكن جبو قلق تشتنا برياري ما هنا ام جيبه بكن تشتكي يعني تداولكي سلمي نورمال بو او يعني محطه كاش محطاتك ام كانبن كاري خوا بيشتا بود